so na ya dia ko yensan foforo mu na de hye ye wo Obayebeo eno ye kro bi e wo Ellembelle mensi mu wato ye mantem mu sa ban e de osre wo mu a wo ka Ghana fo no ho enyinma ho de no a ebi anya buso kra de wo mu ka no mumre wo mu bi no mu so nya kane na mfaso yenya e wo nkane aso no wo me wo Obayebeo so enya so mfaso ebi ni Adom TV Kasee edi nkomo yi Obayebeo eyekuaye kura wo anyinase kanokware kwantempon eso nenso ade ba ko a ehe omanfo a woti kura mu ene se enyenemoden eniwo enipa ete wonom ebeye ahansia esenti esumdura or the torchlight and a candle and a young kania a won krono emua yamane boni lotewia ekọ honso okohunu sesa enetie the osan hunu ye ene se adusuafo a womo ewo kroni mu no esanse edru anwumra kania ni wonti ontimi ensua de anwumre oni omanfo bi etwetwe nkomo editu dwase enyenamoden eka ho bi ena krobia etumpon ne senti se womo ni bia ekamia ye se womo aka ekyire odi adesre eto aban ene asoye ehwe enyenamoden ensem so enim sa dawroma omrama ye womo moa esanse adusuafo ehia nkania sebeye a womo ebetimi ede asua de go school by minya light and the best idea. Mama go by minya light and the best idea. In Jama yina yo minya light and the best idea. I'm going to ya pana my light and your friends idea. Okay, I hear the me find say light best wa hanu. Na e say 2012. Sa ye baha ye wa hanu na abanba na banko e complain e di to monim so mo boy ya touch sa touch with 1 month na essence ya bre nti ye di decide di to monim so so mo ba boboa na nsu e twa cancer up to now e hu fi sisi a domo aba ha no enya dom kitwa na se still ye dan wo so this ayanka your project bebe your adwin da nema bebe so aka say ye say lati ba ye betuma ye nema bebe obinu betunto we nema fansen mepa aban chawo say ya so ya ka oman ni hubi ba kumienu ya to aba samanto we ya nto a obetuma ahwoto aba no enti so nim say ya ka Ghana inkrofo ho dia light na ade abetwa bu ha no obomode aso obabere transformer enkwala no light ni hati no wonsua de adesa ya asa wakwada wonim hwe light ni yadi ade isumpo ya nya bi no sa light wa ha ye benya su anom atachansu okwa ne anom